Jekran Nuçe TV'ye var baş binerin hejja khairatın ditgehe ezredur Dicle. Malume rojev germe u mijar zahfın iro emeji hewl bidin li ser hin mijarên serekeyên rojevê de bisekinin û biaxivin. Qanûna xurtkirina hevgirtina neteweyî û yekparebûna civakî di piştî li meclisê hat qebûlkirin rojnameya fermî de hat weşandin. Piştî ku ev qanûn rojnameya fermî de hat weşandin hat çav li ser rapora tespît û teyîtê ku dê ji aliyê encûmena ewlehiyê ya dewletê ve ku navê xwe dîtir megeke bê amadekirin hat çav hemû li ser vê ne. Di çarçoveya pêvajoyê de li jineyên cuda hatin avakirin yek jê dibin serokatiya cîgirê serokkomar ya din jî dibin banê meclisê de her wat tê gotin ku amadekariya yanî xebatên ji bo avakirina li jineyeke din jî tên kirin ku tê de rêberê Pekê Abdullah Öcalan cih bigire û ya din jî tê payîn ku heyeta îmraliyê van rojan biçe îmraliyê ji bo qonağên nû yên pêvajoyê hevdîtinê bi Öcalan re bike. Her wa meseleyeke me ya din jî heye meseleyeke girîng e ku di rojevê de ye yek jî yani ev meseleya zindana Amedê ku demeke dirêj tê nîqaşkirin ku piştî hat valakirin wê bi ve lê müzeyekî çawa niha ev nîqaş li ser tên kirin em îro hewl bidin ku di vê çarçoveyê de bi mêvanên xwe re evan meseleyan nîqaş bikin berî dest mijara xwe bikin li stûdyoyê mêvanên me hene dixwazim mêvanê xwe bi we bidimnasîn. Endamê komeleya hewldana heftê û heştan ganî alqan hevkarê me Suat Özal lêkolînerê Qadê û nivîskar û lêkolîner Abdurrahîm semavê û bixêr hatin. Bi rastî em bêjin çarçoveya yasa bi dengekî zêde yani 467 rayan li meclisê hat erêkirin û piştî destnîşankirina Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di meclisê re yani di rojnameya fermî de hat weşandin. Piştî ku di rojnameya fermî de hat weşandin êdî me ji raya giştî jî malûm e ku ev pêvajo ber qonağeke nû vediçe ama dixwazim yekser di vî warî de pirsa xwe ya ewil ji birêz semavî bikim yani qanûn de ew de rojnameya fermî de hat weşandin û êdî ket merhaleyeke nû ku hûn jî ji nêz ve vê meselê dişopîn. Dixwazim vê pirsim yani ji nehew pê ve ji bo pêvajoyê yani dê zemîneke çareseriyê ya çawa çêve ya jî zemîneke çawa xuya dike ji bo vê pêvajoya çareseriyê ku niha em li ser nîqaş dikin. Niha pêvajo a rastî gelek rewşenbîrê Kurda nirêna wan kêm e a rastî yani pêvajoya ku niha di holê de di meydanê de pêvajo ji bo fesihkirina örgütê yani PKK û ji bo danîna çekayê yani ev pêvajo destpêkê de sadece ev hedefa van denostendina hikûmetê Öcalan ser vêna disekirin. Aslında pêvajoya got li ser çareseriya mesela Kurdistanê hêj dest pê nekiriye. Yani ew jî piştî danîna çeka û fesihkirina örgütê got bê îlankirin wekû berî nehate got wek komîte zaten hatiye avakirin dibin cigerê Serokkomar de dibin wan jî çend komîtê de hene. Belê behsa hevde komîteyan wan yani hevde komîtene hinek ji xêrî wan dibêjin ego gözlemcî hene yani heyetên wilo jî wê ji ew jî bin banê meclis de şopandine. Yani eglebê wan ji mafê mirovan e belkî ji we jî gazî hineka ji we jî bikin wexfa heftê û heşta jî û hinek îha de û mazlûm de çend hek komaleyê wilo mafê mirova li ser hiqûqê mafê mirova çekinin
جواناجی و کمیتاک به آواکرن جبو تثبیت بکن یعنی چخاص انسان چکدانی نه دکیجا حقوقی دی چکدانی نه او کمیته بنی بانی اکو سروک آلکاری سروک وزیر جگر سروک کمار yani ve rapor muhatabı wan open yani muhatabı ban komite tabi ve ciger sero komar Cevdet Yılmaz Bey de çekedi. و پشتی وی گو اف مثلا خلاص بو اجال لسر دس قوامتنا ددوا لسر دستوری yani لسر anayasa و بی بله شما هم جوینار بیان پشتی وی anayasa بی hava kiran anayasa جی aslında haziriye ve hatiye kirin. Yani biz hala haziriye ve hatiye kirin. Bes işbergu evdemi nehde sale daviye de ittifak de nav hükümeti de nav devleti de şey bu yani MHP uçik biçik revize de şey bu. O revize ve vakit bistine belki çend mehek yani tübe ev kanuna destura bingehil merkezaguna ku be amade kirin kuteri hayana teni qaşkin rahnetin kirin tübe adarbe duazde yani işbina be safi ve bitimameti be guhartın sadece evju be guhartın sadece her çar madde sereke de tiştin hani rejima devleti de beji cumhuriyeti yekşi ev naye guhartın و عاددوا دبیجن استقلال مارشی او نای گوهرتن پایتخت نای گوهرتن لزمان زمان و بن دستوری ده جهبیستین فقط ناکن خالی سرکه ناکن زمان فرمی فقط و دستوری ده زمان کردی بجيه بينن يعني حق زماني حقوق زماني كردي وبجيه بينن يعني تربجي دوي اويد خالك اوج جيه بگير يعني پر زمانيش بله وماده 63 بخارن ايگو بچي هواي بالدولة الافغريدانه vatandaştı ve evji be guhartın. Ece zaten luser ve vakitici desturi de jbo mafi kurda çend hab madde nu چه رنگی؟ لسر هنر لسر زمان و چند حبه وک خریبر یعنی شهرداریان ریبرین هرمی جیبتر و اداره دولتی به گوهرتن یعنی صد حشته و نها حشته و یک ولایتن بله و ببین صد ولایت بس و چلو یک باجار مزن به آواکر نهاسیهن وکالت و بکن چلو یک وکالت yani nabe nakin eyalet ev gotine ulo jbergo sosyolojiya gele Türkiye je adizin van navale nakin yani arasti go be je eyalet ve bugün nabe şahradariye mezun yani ve devlet bajare hundure sinore Türkiye tevidi bin çulu yek bajare şahradariye mezun ama bejin mesela lugor projan nu batman sert u şırnak be merdin ve gire dayne tamam ki Urfa ve kıyamet Rabbine hazvan çıkardı. Urfa Diyarbakır tevkire dahi. Evet. Teri modelek Amerika jivi. Yani modelek nuyi ama modelek sadece bir yani rahne gopur tekren dibejin Öcalan tu bazar nekriye tüşnekriye yani tüşnek vastiye bu mafya kurdan burada aslında tişteki galte. Yani haziriyavi bısala be devlet serbe mesele per khabitiye yani az karım ve nabişim amnikarın ha tu apoji be tu na apoji be tu pek kilibe ne pek kilibe dibe mero bir rahmet işte khodi vicdan bir hak teslim bir yani az bir havayı dibişim gelek proje bir şevra Öcalan ve fikravire berahatiye avakirin serbe hatiye avakirin Yani tübeci piştivi konağa ku ana çerçeve yasayı ku despekir konağın dini rast yekser be destura bingey merkezagoni ve guherandina ve despebiko ta bahsa nek navaro ka kitabel betvana evet tane ben ditinin tane peşbiniyen tane dverde elbet gringe evtişt mesela ve seraraskirne de مفحاويج بو كردان شي ازوينا او تخازم بيري حمد اشتي كرد د حكم ديمقراسي دي ازاديه وانت اعلان كرن باكر خصوصا باكر
pişti ve avakırına desturi jî tiştek gavavetnek de heye. Devlet duhazi ji siyaset kesa Meclisi Kurdistan'ı bir avakırın. Binave Kurda bir avakırın. Ev meclis ji siyaset kesi pek bir و ev siyaset kesi nej Kurde Bakurtene, ji Kurdi rojilata navin tevi ويجي بستينه. أفشخ أما جزء أو هرمت بوهر. والباكور بدياربكر وبي فقط ji Kurdi rojilata navin tevi. Bunların yazdığı maha Temmuz'e sih gerilla çektan çekşovutandın. Pişti ve projeki 12 maha Temmuz'e Erdoğan hepevini kirli Kızılcı Hamam. بله گوت پسکریکا کردی سوریجی پسکریکا می راست و ای کردی عراقیجی پسکریکا می و کردی روجلا تناوین تبی پسکریکا بله مساجی پر خیاب و همان خافتر اخلاقی ذکر بودن به yani جور جهاشت بون جه اخلاقی جهاشت بون حتی راست خبراتی yani mesajik pır bir manaya arasti. Fakat gelip insana men nahvazın faham bakın. Yani Erdoğan'cı و Öcalan'cı ev götünek belki pır bela bine seremin de disa beyci. Vak hevde fikrin. İttifak hadiye kirin yekitiya Kurdu Türk'a و قوم روجلاتا نابین تبی لسر وید سکنن. نه اتخوازم فرده پیش من تگلک تشتین بالکش و گرین گوتنم بیشن که درای گشتیدم بین گلک زمان تشتا merak dikin evviyavi elbette betir merak. Yani hele hükümeti ve بیشن hele hükümeti ve hatta naha tiştek usa bir rengi bir zelali naha diye gotin tüvenen disperi çi az merak dikin biraz. Yani بحفظ سال أزل أنقرة مه. بله. خباتي جو ليكورني جو مسر خبتين قالك جرى اشترى حكومتي اعتبار كرن و لبرشابا آنين هولي دويد أساسك ما آني زمان أو أساس شبو ما جو ونخوازن دولتي مزن بكن وني ببن برتك وني بلا ولا حقيقتك بر دجواري بر بمعنى وقتها الدولة اتفاقك مزن بكردار بروجلات نامير آوا نكي و دولة نيفجيبي به شو خفينا تايبتي أوج دي أزال جيبي مسألة إشارة حتى دولتي قبول نكر بيباشو دس بي نكر إجا دولتي قبول كر وخديه إيجو دبيجن خديه دولتي إيه بهتر ملية شيء وتدي شوانيست وورد ولدهات ناس كرين كيبو مهبة بو aslında diroka MHP'de tu zarara MHP'liya Kurda ne bu ye? Yani zarara ki yeşkere. CHP behtir bir CHP asimilasyon avakırını, idam kırını. Şber kunne defilata. Ujberk parti yani çerçeve parti ujberk bu statüko pareze, jihenek stat pareze. Hatta ve ev partiya MHP gu ev şerti nu kabul kirin, şerti rojulata navinu ev narina nu kabul kirin. Bele. Vakt derbaz bu. Ki من بری نها بری برنامه مر پرسی کوچما درنگ دمینی yani divane işadı aslında ne derenge ne tişteki o kası düreşçi bu yani tam da vakti verdi şey bu ya hatta şartı dünyaya ji vakta konjonktür ne avakirin tü devlet tişteği ne kadar destek bikin euro bu xanadım berç bele euro tüdnere Avrupa acziyet ede بله. Avrupa ki gani tutzane Amerika xwazej rojlata navin bi dur bikari. İran perişane der dora mem dibêjin. İsrail bi xwe dadketbê. Yani ki min go çima İsrail û Amerika ji vê îşirtî bi ya heme bi xwe dadketin. Tam fırsatı go ev mesele di nav xwe de. Yani Kurd û Türk di nav xwe de vê mesele sulh bikin. Fırsat avê konjonktür pir müsait û dest pê kirin yani ev yani. Mesela tego zemina vena analgor konjüktürü çebiye. Tabii elbet beriya ve pevajoya dineji hebu yani 2015'dan da teri bir davi bu. Durda devlet ne amın bu? Devlet bakreş bu. Yek ev. Yani devlet duhundure xuda bakreş bu. Yani mesela FETÖ mesela mebejin hatta 2016'da tamamen kaymakam ve emniyet müdürü ve alay komutanı Kürdi Bakur Tevi Kürdistan'a Bakur Tevi jisadi not yavan FETÖ'cü derketek. Bele. Tamam ki yani dis devan da bu. Berveye gibi hükümeti
خب سری خو اب مثلا چارەسەر قوت ئەوێتونە بگۆ چارەسەر بکەیت تمام بکەیت ئادە دووە ئەو پرۆژە ئەول پرۆژە ئاق پارتی بوو نە ئا دەولەتێ بوو بله تفام دەکەی بەزی بچێ ئەف پێبەژەیان نوگۆ دەست پێ کرد چارەسەریان نوگۆ دەست پێ کرد ئا مێژیە دەولەتە تەویە ایک وی خرا کرجی ام بجن يعني وانا دقوتن بير شاغل دولة يا ام جواد بيش او دقتي او دستورين جوي جريدان حتى يعني ايش بقولنا ماشيني يعني زيدان تذكر يعني بهواي براستي اشارت تشتين جرين كنا تخازم سوات برسم سوات يعني تدي تيغوتون كو بدن كرنا چكان و مسألة كرد نه همان تشتن كو demek beri endamı fermandariya navendiya parasına gel Murat Karaylanjı gotu bu. Yani ev çima balkışan bu ser sedemin çima ev mesele derketiminin gotu bu. Ev şeri çekleri encamek yani abi mesele. Lugor tişten bir res semavi jî got yani pişti danina çekan dve rojava serekeya ve pevajoye çibe yani. Tkazım hemen pirsib ava ekiniş. Vallahi yani işte ve bir res semavi تكلم بيجن أكت يعني هنقف دبارة يعني أو تشتكي دبيجة يعني هي فيدكم وي هواي به داخل حمو كردا و داخل حمو جواكي و ل كو مرف هم جواكا تركا مزت ك يعني هم جواكا تركا مزت ك وهم شيء بوليتيكا أردوغان بيش سالي كو عم بيجن دسلاتار لي مزت ك يعني راس مرفت أوكي نابينا يعني أو جالي خوا راسته إحنا كي إشارتي كو دبيجة مرفت كاربي هواي وكي أريني نشان بده ل يعني بريا هرتش اوكا اردوغان دیاره فرماسیون اردوغان دیاره پرورداوی دیاره هیچیمین ایدئولوژیک دیاره اری راسته یعنی مثلا جالیه کی و اوکک مزد که لمجاری دمک درجه او پرسپکتیفا عثمانی مزد که وکی امپراتوری و خوازه کرد اری امتی هم مثلا دولت روجلات ناوین و همش دولت آسیا ناوین ترک البته که اوکک وان هي يعني تبع اوکوفا tabii bahçeli ve merit kare beje vizyona ki wan perspektife ki wan bir hava he le ama ve vizyona da ve perspektife da em bejin tişte ku he ba amın je ki derbas nabe هشمندی عثمانی در باس نابه هشمندی عثمانی اف پروبلم کو انا ها کرد دجین ام بجن تنی کنینه پروبلم پرسکریکا کومارینینه و دسیح پارتیانینه yani اف جهزار و برز و جانم خود بجه جهزار و حسد و چلی دا پروبلم بابانا جدا اوکا ج اسیان بابانا دست بيت که و دو مثلا بدر خانیه در و حتی نی کوم بجن اوکی اسیان سی شيء سي حب سرلدان چید بن سي حب بنو ارجع سي وكي تقبل كرنا باش تكوشنا بك كردن باكور وكي اسيا مين تقبل كرن يعني وقت كنت فيها لي مزبك يعني اراس البته كم دخوازن مهيفيتكن كجفي 7 سال جفي 10 سال دولته ترك رايدارين دولته ترك دسلاتاريا ترك جفيا اوكي كرتبه انجامك اريني كرتبه او تشتكو بري سماوي دبجه حقيقه بوي برسبكتيف مزبكن كزانبن بلي كوردا كوي نكاربن روجلاتا نافين و لفي داري او اكبفن وكي دولتك مازن ودولتك سرور كود كاربن كاري خو ايشي خو اي بكن دا هيفيتكم يعني كوز زانبن يعني دفي زانبوني دابن كو بي كوردا يعني كاربن تشتكي بكن شكل بفي هوايه يعني مش 1000 سال سبب كو ترك دسخلاتاريا وان لانادوليا والميزوبوتاميا يجي دفي داري كون باش دسخلاتار او هفكاريا كردايا بشتكريا كردايا يعني جالكو امبيجن تكارم بجم يعني شانسي واني داوينه يعني جبلي كردا حالي حاضر تكسي كو امبيجن حتاني انا بتايبتي جي في 7 سال داوين دا 5 سال داوين دا تكسي كو امبيجن لبشت وان ما دستي خو دستي وان را هشتي جبلي كردا ملتك نما يعني دما عثمان يدا مزانن يعني بيشي ولاتن دولتين ملتين بالقان جوان فات قتن و بيشي عرب دوان رجع عرب فات قتن جبلي كردا وين حاصل جبلي كردا وجبلي كردستاني سروريا وان تاني امبيجن اناتوليا ناوين دا تنگ مینه گرکو به پرسپکتیف دمزه بکن راسته یعنی پرسپکتیف که تفکر کرد آبرس و جلانجی آبی آوه دسپیکا تکوشینا خود حتی آنها به ام دخوازن فدراسیون گلین روجلات ناوین ام پیک بین یعنی پرسپکتیف که بی آوه لی از یعنی ند وی باوریه دامه یعنی فرماسیون اردوغان و آق پارتی آب بخشلی بخو از کاراکتری وان و تشتی پولیتیکای وانی که حتی آنها مشاندنه از وقتی
لي مزدكم از ندوي باوريه دام او بدستي وان او تشبيكرن يعني جوالي واز برز اوجانان ساميت بينم لي از اردوغان وباحجلي سامي نابينم ايرو حنكي يعني او روجلات نافين او كونجكتورا بريس سماويت بيجا از بو هواي لي مزناكم يعني يعني بدرد خوكتي اسرائيل بدرد خوكتي امريكا بدرد خوكتي نا يعني امريكا بدرد چيني كتي تجمن ببرسي حمو او كجي چافكانين سياسي نامنته بي هواي اوتكن او خوازه امريكا دخوازه باري خو دي بارو بك لاوروبا باري خو نكي يكتي اوروبا وبولاتين اوروبا رفا بارو بك باري خو روجلات نافين دخوازه بلكي بتركيا وباسرائيل وبعربستان بلكي جناها وبيفا بباكستان و هنكي باري خو سبب بك ودخوازه حمو هزا خو حمو انرژیا خو همو پرسپکتیو خو سیاسی اوکی پیش دا ویزیون خو پیش دا لسر پاسیفیکی و سر چینه اوکبکه بالا خو بدور هزا خو بدور چونکه او باره کو انا هي امریکا تنی نکاره جالین ابوری واجی ما به امریکا نکاره بگره ام بجن بشته لوشاندنا سوویت و وارشوا پاختı همو بار مرد کاره بج جالین ابوری واجی جالین لشکری واجی هر حالی و او باره ام بجن دیزاین جهان کتبو سر پشتا امریکا جویا راسته yani جویا لیوا اوکی لی از نباورم کو بیزار مایا به درد خوکتیه و ترکیه جی دخوازه جوی بيزاريا كونجكتورال اكو ام بيجا امريكا سودي وبقرا وكو فيزيونك نوب فيزيونك وكو بريس سماويد بيجا بوي فيزيون كو دكاربه كورداجي بقرا باخو وروجالات نافين ام بيجا ديمقراطي بيش بخ وبراتيا جلا بيش بخ وبوي فيزيون يعني از بخو جوي عليفا اكو نابينم اردوغان وباحشلي بوي هيفي بوارا نابينم يعني بله يعني او هجمونيا كو ام بعسكني اردنيا تدبج بيوان يعني هنتشت اوي بفن استنك لبيشيا هنتشتا نوسا يعني تو يعني الجورا برجمندي خو هر حس الجورا برجمندي خود تفدگره يعني كو افتشتي كو تي گوتون يعني بتايبتيجي يعني ام فيزيون او برسبكتيفا برز اجانان زانن يعني مثلا كبي اوكي يعني بري هر تشتي لديجي كابيتاليزم او كوي هي يعني بجن فيزيون كوي هي جدر كابيتاليزم مودرن او ديمقراطيك مودرنيتي بجن مودرنيتي ديمقراطيك دبيجه تجوان اليفا ميزب كي راسته يعني مرت كاره بيجه او كي هي يعني جالين ايديولوجيك والين فيزيون سياسي او هيزن اوكي هيزن كابيتاليست اوروبا وامريكا مرت كاره بيجه او كي هي دجيك دا لهف ناكن دفين لهف كرني دا تشخص امريكا واسرائيل تشخص اوك بكن تشخص دجبري فيا بن تشخص كاربون بفيارا اوكيك بكن هف بيمانيك ساز بكن تيكليك يتشي بكن مرن زانه يعني روجافا دا مديت يعني لهمبري فياجي حزن روجلات حزن روجافا وامريكا بكردارا اوكتكه كردارا هفكاريه كيتك لباشور ديساب كردارا هفكاريه كي وجبنا روجلات شي جبنا كردين روجلات شي تخوازه اوكبكه ديسا ام بجن مرت كاره بجه تخوازه تكلي دغنا هفكاريه كي بك يعني ديجي بن نل ديجي بن ابل غورا اوكي مزاك الغورا للصحي او بيشكتن صحي غير كل ديجي برجمندي وان بن البته كي ديجي بريا بس برزغاني يعني ونرخاندن برز سماوي و سواد جي و غودار كرن برز سماوينه كي ام بجن خوشبينه لسواتنه كي فكار نوي و گمان نوين هن و وان اخفتن غوا دما بين جمع نيك چوا بنرخينه بله دسبيك داز انسان يقول تلفزيون تماشا متكن سلا في رجوع بيشكيش تكن وجواز سركفتين تخازم سباس امريكا ما بكلمه فازي سباس نها هركس لو ان ياخذ عقليه مافطر بله چاوا ان ياخذ مافطر مثلا ما مستسماوي هنيك تشتا سر لي كلنا خذها ديتي دبيكو از بالا بما شاده وان تشتا بله اما انا امزين زال بشرطي تشتا بشرطي نعم بيجيكو بشرطي عطنا اقافتني بيكي دبيجي حوالا ما وسي داري خد مافتاري كي هي çünkü kurda او قصي دميكو ام بيجن كل سروار ضعف قاتنا چيكني دكو دولابات نگر قبول كرن و كرن سبانا زيابه گلي كسي ده فكري herkes de fikri de وقت كل مزاد كده بيجي ki bu mafi kurda çe هي بله ama yek tişteki هي سروكي گلي كل رزدار ازجال viyat بيجي تبي ava
kilometre ikiye ama gavê kiviye Erê ji davêjin. yani Ama gavekî ji pêvajoyê vî gavê em davêjin. Ji bona ku vê gavê elbette ku mîna ku birêz semaya yanî zima ev gav bi pêra wê hinkî xaleka bîne meydanê. Lijnê ku hatin çêkirînê û tiştê ku hatin kirinê fakat tiştekî dinî heye. De alî de destpêkê de heta îrogerekî hezkirinê ku yektekî Kurda çêbî. Bele. Çiqa ku destê birêz îcalan zexm bî دالی ریخستنی دا دالی جواکی دا دالی سازیا دا دالی هنرمند دا به حالی ام بیجو کو روشنبیرو زانربا اگر چقا دستی وی زخم بکی چقا کاربن پیشنیاری خو بیج رخنه کرن البته وی رخنه چبی Bele. işte ki tek çavki emlem bezek ne rastı ama rخنه کو kurda belad ki ne rخنه کو kurda bin berhevdi Bele. peki bu avayçı yalnız mesela em bêjî ku dibe dere çar xalat sereke ku anayasaya da kalkırın. Mesela su şeş madde de dibe ev ku Türkiye'de dijî herkes Türkiye. Bu hakin tişteki. Ama em bêjî ku mina ku mamustan izma dibe xale da bêje ku insanê ku di Türkiye'de dijî welatî hem welatî herkes em bêjin ku hemwelatî Türkiye Cumhuriyetiye. Ama xala derd xebalayê. Çünkü şima girêdayê vê dere dibî. Hemwelatî de. Yani özgür vatandaş dibêjin Türkiye azad. Hemwelatîbûna ve kef. Azad. Bele. Aslında bir rahatî çêkirî. Çava. Diye bir rahatî çêkirî ku wextê ku vî xalê da guartin ki çê bibî ediyaş ku bir ses tu şeş derkev balayê. Diye bir xalekê da. Bele. Ediniz em bêjî ku magazagona êdî hezar bîst û yeka. Ama destê me de ye, dest herkese de ye. Ve demê de tê kabul kirinê. Türkiye Cumhuriyeti destpêka avakirina xwe da bir magazagonekî kabul kiriye. Heta ku hatiye cî kir. Ahzar neslu bîst û yekê. 21 ay rast. Heta ku çiye giştiye Lozanê da. Xera kirin, xapandin û çawa kirin, dafik û Kurda kirin. Ji bin ev yekî vê demê da sê tişt esasın. Yek ew qasî bedel hatine dayên li Bakur, Başûr, Rojava, Rojhelat. Ew qasî pêşengî çêbûne de ew qasî şehîd hatine danê bedel hatine dayînê tu kesekî ne berxekî ewa ê qurban ya serê xwe dirêj bikî biwerisî bijê bikî. Ji bin wê kî bi ber xwe de nehatiye vî astê zî. Eger îro di vî stûdyoyê de em daxifin ewa em bêjî ku tekoşîn salan e. Tekoşîn çil salan zêdetir ki berê van tekoşîna van heye. Ji bin wê yekam ama alî dilê de em Tirkiye mêzekir. Mêzekir Tirkiye wextê ku destpêkir de dest pê kir dike de dest pê kir. Eger dixara di binî de mîna ku Baxşedî gotekî bira birê zijalan werê bîn berse baxivê. Eger vî gotinê asla zor da ye tê gotinê. De asla zor da tê gotinê. Ger bi gotana kan bêjî ku ne ew bana yekê dinê bana. Çünkü mîna ku em bêjin devê dewleta daxivê. Tiştê ku baxivê dewlete. Eger bi gotana ku piskêrêka Kurd em ê çawa çareser bikin wê saddeng derketin. Saddenga pırtı çünkü bana hab dittin çebune beri de pırtı bengaş çebiye. Ama saddeng ve çebuna ve pravakaz izah bana. İro bitiştiler geçti bir merhale. Bele. Türkiye Cumhuriyeti vakti devlette Türkiye tülün bezat ki basaz zaman ekibi Nijer perestiye ya. Meza navle dike de nave dazi tem bezat ki tabii ki işte yektiya netevi nave lijne ku navle etkin. Ya mesela ama ciki dinezi maruf da ki jeke kurzaniye cigiri sarkomar kurda bejuku jibingoliye Bele. evli bederiye. Çünkü adamı kuvan denge vakti ku denge. Hoş bir parastı ve denge hatun uçundun. Çebi bir avana hedinkin gitişten navkuda dahalın. Tişteki ve got 2004'da 2008'da vakti ku dest bekir. Ev qasî lijna hatin çêkirînê van lijna hemî hatin belakirînê. Bele. Evan lijna destê wan da pir alavenin. Yani navgeriya navgel da pir geriyane. Lêkolî kirine, tiş kirine, heft komisyona aqilmend dawana tiştê bigire. Vana yek jî eşkere nebî. Çünkü herkesi aştî dixwast. Herkesi gotu bi şerî xeras bî.
yani sadece hafta bir tişte gotu bir sadece bırak halas be. Jibuna ve ki bejin ku dve demeda rasta yani o zaman ku bi salaya hatiye nice peresti hatiye ki red inkar iman kabul kırın Kürt bla diya khunne binu falan filan. O zaman nav biraz hala yani qasiye ku nav kurda da nezikune ki şeydi bir amden nezikune ku herkes açtı vazi ama be baveri şeydi bir ama qasiye vizit naftır kataz matışta yabali kune yok prava kabul nekin ama çilbe mesela biraz jaran ambejku kriki eğer vi pevajoya da müzakere ki serekeye Bele. na vi adaya gerek jiyanavi o andış ki hevi o kanuna heviye Evet. Erma. Mafi evi. mavi hevi ama mavi hevi gerek esas bir görtünü rasta habki dereng dibinin habki yok dibinin aslan gene Bele. o kalıcıdan çekili çünkü insan çumdunu hatunu ambejo diyalog gerek van diyalog müzakere çebilir ki var bazı bir çavatı çekin Bele. Tuhazım veci pirsim. Yani dve demede dve pevajoy de hem öcalan hem jî bejin rêveberiya tevger yani Qandil jî gelek tiştil ser vê meselê gotin wan daxuyanî wan û çawê dinirxîn. Ku herî dawiyan bêjin Qaraylan ser vê tiştê axivî çikir hem işaret gemasiyên vê çarçove qanûnê kir hem jî işaret min tiştê wê ew jî kirin yani temamî red nekir got gaveke tiştekî girîng e lê divê ku hem balkişan ser tiştekî jî got divê ku em navê meseleyê Navi mesela bibêje zelal bir û yani behsa ziman kirin û çawa dinirxîn van tiştê. Beri. Naha aslında yani Kürt hatı vani soranın bejku. Yek zamanı biye. Yek nasnama biye. Yek perverdekini biye. Yek çandi biye. Bele. Avana hemu Kürda bona bir avukası xun rejandını. Herhalde Türkiye çekecek ne ki. Ama tişteki diniye. Yani bejku bu van insan yeku. Yani Türkiye eğer yine ki gav belki ökleyen ki gav beri babetana. Yürü avukası insan da zindan edamı. O insan bir mağazagoni ku ana hatiye çekini bab bejku be bajoy da bir çerçeve kanuni çerçevede bejin ya. Avya vakti var ki ba insan bütün siyaseti dikini. Şibuna viye ki bejin ku tiştiku ketiye ser bejin ku tevgera Kürt gav yo hemi haneci. Bir saat deme bir daha haneci. Demek ku abi kebasi çevunes avtibi ama da deme bir daha haneci. Bele. Kemasi ne kabul kirin habki sistun da ali Türkiye'de. Belki amadan ne bezem biraz bezem fakat emniyeteki başlıyor Yani gavavana avul ev çerçeve yasa. Yani gava avli eve ama ambeju ku belki avzi avukatı kara ben gahçe biki. Bele. Demek ku yani بنگه نکاره چه که تمام باشه برا نکار به بنگه چه که تفهم کرن لی سبب Gav تاوکاسا abi. ایریشت که Gav. چه edene Şimdi- mesela İrişe tamam civaka Türkiye u devleta Türkiye embejin ne amade ku embejin merkeze konek demokratik peşketi ku mafi kurda işte da misloger bike embejin civaka wan ne evke ne amade li biryarın ahi mi çmar cinayne biryarı dadge hukuk Rastla çmar bana, cinayne rastla bana, yani çma embejin haneki Ya tişte jî bir yerin eş kayyuman ku meseleki mesela idariye. kayyuma yani çma bana bir cinayne yani Rastla bana emir rast. دهندور اما هكذا جيه بستيني يعني قيم بقر قيم ابتال بكن Şu meseleki idariye ne em bejin? نيجيكا نهست قانوني. قرتيه نهاد حبسه دي ايجو نيجيكا ايش 25 سالا زيتر رازانه وان بردن دهندور شكده وش غيري ويد ادي جو بردن يعني تماما قرتي هيجو زندانا دي بردن اما بيجو 4000 دورا ne dora yani ne fazla rakam mezim bikin aslında nezika 13000 insan. Na keko eri rasta yani eko doze Yani maji hene ve ego şartine yani rasta. ego işler beni Rasta. yani Nana bipure Tuncer Bakıra nefseroki giştiye Dem Parti ve Roje Balkişan servena go hafte û 5000 dosyaên lêpirsîniyê eşkere hene û 5000 jî yên veşarî hene têne ku û got bi texmîna min el dora 3900 kes sûdê ji vê qanûnê bigirin û her wiha li dora 900 jî del derveyî
يعني Çek وانا öldü. يعني هجمار حمر راستنا ويقول سروكي دميت بيجي تنجر باخرها بس يعني ايد حبسيده يعني ايجو اندام PKK'ne نزيكا ايجو شي اندام تيا PKK ceza خوارنه نزيكا 13000 Bəli. ايدي هم yardım yataklık şöyle Mesela bejiniz propaganda. Yine mahkememiz devam ediyor. Ama Talya iş bıraksın ve tegir. Evet, tabii bıraksın tevgir eden. Nezika 5000 kesin. Ne kek Sırt siz pinci hazır. ta Rast. galat fahm neki. Annabi Türkiye mafdar gerekir ya biki. Ne, Mesela ben- ya Evet, bejita. evet. Mesela bejuku vi pevajo despeki vi da hatta iro. Tevgera siyaseti Kürt. Em bejuku tabi siyasetmendar yoku de gella be mal digeri cibina çetki. Bəli. Eğer em bejuku veki MHP Ama da biraz zamanın nijerperesti hem de bejin ya. Bəli. Veki MHP, veki em bejuku AKP yani Wanzi nav geldi vay gerek khuni zede çi bekana belki avukatı da Bəli. rengi Nana evras ev müjarek Avaz ev için. az nihat fazım bres biborun bres Abdurrahim Semavi persim. Min dö yani kanaleke televizyonu min godar kir heyeta İmraliye Faik Özgür Erol dibêje tevdîdna Dawîd de Öcalan ve tiştî dibêje dibê em hê li serê vî karîne ev gava herî giring al hevkirinê ya dîroka komarê deriyekî biçûk li ser piştî hatiye vekirin û em ê hewl bidin Kurdan di vî deriyî re bi komarê bidin nasîn. Ev gotinên ku Faik Özgür Erol dibêje Öcalan'ın hevdîtina Dawîd de gotin. Gelo mesela di vî têkoşîna vî şerrê pevçûnê 5 salî de gelek kes zarokên xwe winda kirin em bêjin zarokên wan girtîne û gelek gund hatin şewtandin û gelek kes bi darê zorê hatin koçber kirin ku hejmara wan em ana tam zelalî nizanin. Eger wisa be ev heyanî hevrûbûyînek yüzleşme dibêjin hevrûbûyînek bi vê derdorê re neykirin ev derdor yani Kürt bi rehetî karibin wê ew komar hevdû nas bikin. Vêna yani tenî qaş kirin merak kirin. Yani tabii ne rahatı, ne tişteki rahatı. Hatta civaka Türkaji, sosyolojiya Türkaji jvenera hazır ne bi, ne tişteki rahatı. Ev gavavetini pır buçuk bres serok Öcalan hakikaten tarifi hoş kiriye. Riyal peşyame rik 1000 kilometre 1000 kilometre tiştek kulu gotiye. Ev gavet metrak hin gavavetina evl ev gotun pır cih xode yani. İşberveye keve eja hatta sosyolojiya civaka Türkaji jvenera hazır ne bi rahatı jertune. Jbergo mejiye civaka Türkaji dve mesele de bakreje. Mejiye wan bakreje. Belki jî piştî vê pêvajoyê tu dibêjî civaka Kürt mesele yani a Türk mesele Kürt behse. Denab Türkade çıkas dindare gotudud be şeriatçine ümmetçine ser mesela Kurda şovenistin u çepe Türkaji egot be internasyonal nüzaçine disa Türka ser mesela Kurda disa şovenistin. Hiberçi bergo mejiwan bakreje. Yani nebham diwana bihamd bakreje. Eja hatta ev kreş bıkade demek befrejer lazım. Öcalan ji biraz Öcalan ji ve mesele pırzane yani sosyolojiya kavmi Türk baş tahlildeki belki kesiye çetirci tahlil ki. Jiberiye ki Öcalan ji herkesi bir sabırtırı. Mesela santracı kutbez her Ya öyle işte jüvenal çıktırı. Yani Öcalan ji Türka behtir Türka. Eri rasta dibêje yani ji Türka behtir Türka nastı ki. rasta dibê wexta min tahlil iş evi dibêjim yani. Ne mesele büçücük yani tespitik pır önemli. Jiberiye gibi Öcalan bir sabır demeşi. Yani deri ki büçük kutenk ve bu ev deri gunaha peskirek jeder ki kıyameta Kurdayıcı kıyameta Türkayıcı. ne var? Ha. İca ev gırtına deri az tüccar ihtimali nadme. Keke suat bahveri Erdoğan u Bahçeli nayni eri Kürt hakkı wan heye bahvar nekin. Az nabijim bera Kürt Erdoğan u beri hamet işte Kürt gerek bahveriyan buwan hebe.
يعني حساب هويا يكتب كذا، يا يكتب مروتنا أساس يكتب كذا. بمروتنا بي بله. المقابل ما شقت يمكن لي اواناجي يعني هم اردوغان هم باهچليجي ايرو مجبوري ve ittifaka nu gorojlata navin bir avakirin mecburi ve nane ev kabul kırne. Ev ne mesela gu amişwan bahavar bikin yani ne mesela kuluyor. Birine ham gu Amerika pişik ki hali xuda kevi aslında hali viçi tek hayalavi Çin'e rast bir şey ki suat. Yani mesela Çin distudinge Amerika giredaye. Amerika iro bir İran'ı Naf şerek Dinav şerek gidiyor serevi keti beri. Devlet-i Haliçi Körfezi hemi beçarene hani digot Amerika ve me Paris'i ka Paris'tin hava yani ka çava yoğandı Paris'i Amerika jberi ve ki distudin gevi hatiye gireden tuhazi şu rojilata navin derkevi beri bir dusala mugo Amerika ve rojava askeri xoderxinin ya urxne go hatın girin kotine jmeri hat girin daha bu xodi asker ne işte Ama çete var beyne. Vat bir daviya Çete siye yani yani hayani siye ilone tamamij Irak Irak der ejder Kevin. Ya ve Irak ejder Kevin. Rojilata navin ejder Kevin. Yani narinek nu revşenbire kurda Ama lazım. evet bu sajı heye mesela tegotun dibe Amerika çma dertej vere dibe dixwaze careki dine yani ava heza xwani şamde bom vegere ji bon careki ne vegere viyaway ne mümkün vegere. Naha bine sinure Türkiye o stratejiya mejiye devleta Türka bele de ser tişteki nu hatiye avakirin. Ew tişte nu az bejim beradîsa min rexne bikin. Yekîtiya Kurd û Türka li ser vê ittifaqê hatiye avakirin. Mejiye devleta Türka li ser vê ne hatiye avakirin. Fakat ew yekîtiya neb xapandin. Xapandin ê tê nav vê yekîtiyê zaten tê onda bike. Türkçeyê onda bikin, Kurdceyê onda bikin. Bele. Yekîtiya li ser adaletê ye. Desturuk nû ye. Ulus devlet iflas kir. Ji ortaya rabûn. Şojalam salan biçti dibeje İşte ez wê dibêjim. Niha nerîna devleta Tirka a Erdoğan û Bahçeli bahsa ulusê nemat, bahsa Tirkiyeyê nemat dikin. Roj bi roj wê bina terk bikin. Millet yani ulusların birlikteliği li ser wê kavram et sekine. Navekî nû sekine. Ez tiştekî her garîb suat bêjim. dedi işar got behsa konfederasyonu ya do perdaji Yani ama salaz venat bejim muhtaz venat bejim revşen bir emeği kurdan meraxlet kin hakaret azıkın zaçit kin ya vallahi re ev yani riya be çare devleta Türkare başka çare tüne ya emezin bibi ya yolunda ki aras nej devleta Türkatan ev mesela ne tev devleti ji bu hemu cihanê jî heman pirsgirêk Kürtçi ya ve ittifak ede ciheki adil ser adaleti yani ve ittifak ede cihistini ya jü Kürtçi unda bakın parça parça bündiyse bir taşır. Kurt unda bakın Yani zaten devlet ser bikev. Ya ne devletçi onda bakın. Yani ve huyun 10 salede 20 salede kaos yani. Kürtçi kazançta bakın. Zaten Türkçi Kurdana tüneyi. Fakat işte bu hebeci herın. Bu hazar hadise khorde meharen. Beli suat işte yani Türkiye من برنامه که دام گفتم ترکیه یا و پروبلم وکی سوریه عراق و ایران مجارا کردان مثلا کردان یا بی هوای مزه یا جه هنه کی مثلا اسپانیا و ایران اتو ایران مزه که دو مدل هنه در هنه بشوی تو انا هذا بجه هر دو رژینین هر دو رژینین مدل ناوی اردوغانیزم apoizm. Yani amdibejin ittifak nu van her du insana avakriye biray aziz. Yani belki liserve gotnam min disa millet rakhna bir kezde var. Na şwa u dibejin na u dibejin ev modela Türkiye naşbet model. Modelek tüye bina eşume İspanya, eşume etaditiye, eşume İran ditiye yani liserve de kurni sala 2000 neha yazda daha hatta çarda fazla eşume Afrika liservan mesele hep yani şikevan xabitime. Bes tü pevajoye devleti dünyayı ne vak pevajoya meye. Jberçi jbergu av kavm
kes wan wek me ne nezîkî hevin ne navde hevdene. Belê. Yani Kurd û Türk 1000 sal nav hevdene ma tu garê vê inkar bike. İro 23 bajarê Kurda hene li Bakur. Evet. Yani Doğu Güneydoğu nav dikirne ya. 23 bajara de çıkas kötü gavan insan divan 23 bajara kayıt giriyor bunu sana. Gor kayda Doğru 12 milyon yetiştik. Küt vasıta milyon. Gor Bela ali ego ya ana TÜİK dijin, ego evet. ne ego dijin? Evet. Ego dijin Misafir. sezde çarda milyon. Evet, ego dijin, Bela. Ama ego kütü gavan yani Avrupa jibin ama kütü gavan Mardin be, Diyarbakır be, Urfa be, Bela. Iğdır be. Bra- 33 milyon insan. Rahaji bajarı kemini. Suat. Herkes velatê xwe jî Brastiye mijareke giring em. Bu bure ez vê Qasî godinê tamam 30 saniye vakti me may. 33 milyon. Fakat çıkat insanı verdijin 4 milyon. 20 milyon jder bene. Kerem. Belê binêrêja em ê niha navberekê Kurd bidin em ê vê mijarê yani hin bêtir nîqaş bikin li ser meseleya çarçoveya meseleya zindana Amedê de em ê vê meseleyê hin bêtir nîqaş bikin niha piştî navberekê Kurd em ê dîsal gelve bin.